Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane sinamukele balaleli nababuka njengamanje ke sila emcimbini kaGatsheni ophongolo inyakatho kunesifundazwe saKwaZulu-Natal siphethe kuzinza zekhwafa kumano sibingelele futhi kunjani ngicela uvuma kabi yami hawo siyaphila kusiyabidala kuyagcinana cha kumano siyabona ukuthi uperformile kukahle but kabi yami sicela usitshele kwenzakaleni lapha siyabona ikhonto engahambanga kahle lapha phezulu stage angicela ngisho ukuthi ngingowala uphongolo sizinza zekhwafa singabala uphongolo yebo ukuza la angiyifikelanga yebo ngifonele ngumphathi kaGatsheni njengoba ebambesene noGatsheni kwenza umcimbi uthobane ukuthi ngifike njengoba ubona nje labafana bami laba basuke eBhetali ngibaqhashela ikhumbu kuza lapha so ngifika ngiyadlala imix yami lengidlala idlala 8 minutes bese ngibingelela lelo minute or 2 minutes ayiphelanga neminute base kwaqhamuka ngazi ngibani stage manager lo lapha uyangazi ngisazi noma amabhokho watshela uDJ ukuthi akadlala ingoma ngisakhuluma ngibingelela azange iphele even i1 minute ngaphazamiseka mfowethu ngoba bengizodlala ingoma yokugcina ethabathakathi ebizodlala 4 minutes shothi kule performance yami bengangize iqede i15 minutes kodwa hayi bangimisa sifuna ukubheka la ekuthenini isikhathi bewunaso isikhathi ubunezwe sona ukuthi uzoperform isikhathi njengokuthi mhlambe imizuzu ewu10 noma isikhathi singana sifuna ukuba lokho ukuthi besikhona yini isikhathi onikezwe sona ukuthi proposal uzoperform isikhathi esukuthi because ngendlela okwenzeka ngayo lapha sibonile ukuthi ubusanda usakhuluma emva kwalokho wadlala ingoma phezulu kwakho makudlala ingoma phezulu kwakho ushiya istage wagijima waya kulokana ukuthi nje ngemuva yilokho ngifuna ukuthola ukuthi sikhona yini isikhathi ubunikezwe sona ukuthi uzoperform isikhathi esingaka futhi ingabe usimithile nayo isikhathi onikezwe sona ukuya ku-DJ ngemuva bese ngiyavele ngoba bese ngibona ngihambe ngoba ngibona ukuthi alokho kwenzakalayo sebaningi abaculi abangenile and kade ngikhona abaculi bedlala la kodwa mina ngiphatheke ngale ndlela isikhathi ke ebangithumelele sona ngazi thile ngibani nasi bengizogqobozile yabo 20 to 10 9 to 20 to 10 i15 minutes beyingeke iziphele kulo beyingeke iziphele ngoba ingoma idlala 8 minutes kodwa mase kudlala ingoma bekwami ngibona nje ngiphatheka kodwa kunegama olukhulumile elithi kunomuntu lapho khona mongena nje uqala ukubingelela ngabe uhamba kanjani lapho kukhona abantu abakhona ngibona ukuthi lokho kwenzakalayo ufakazi walento eyenzeka kade yenzakala lapha phansi omunye ekhombisa uyizondo nami ngiyadlala lapha ulokhu uyangithilisa yabona ngesandla noma athi ngambona ukuthi kodwa ngimbonile so angazi kwenzakalani lokho ngolo ngoba ngiwakhona ngazi but ke mfowethu mina nginankinga if ukuthi into ehleliwe somewhere akunankinga ngeke ngisadlala ngoba avele angiyena umuntu ohleze ekhona emthini yabona umama siyabonga mfowethu sithembe futhi ukuthi uzoshayela kahle ngoba ngiyabona ukuthi amapapa phezulu khona mfowethu okay siyabonga